lanani tomatuangku saron domai tanah malea sola tomatuangku saruan domai to berosura ya to Allah alam nomor 92 si bawan na to tomatuangku domai tanah malea na to berosura ya to alam be tomatuangku saron domai to patung sola tomatuangku saron domai Polobo atau Tombang ia to nomor 90 talu si bawan na to teman-teman kudu may saron to patung na to Tombang kemudian ia to alam C lanani Puang Balusu alam D lanani Majelis Gereja sola Elanani Pak Tondokan Thomas Saronin di Talang Napasiala to nomor 10 apa ala alam ia tojo alang E lanani Toma Parenta soal Majelis Gereja Napasiala itu ala alam nomor 55 ia to alang Jona Matalo F nani Toma Tuang kudomai Saron to W nah pasiala ilako nomor 96 dan ni keluar kedomi karua ko lende juga tojo nomor 96 ya tojo nama tallu beta dio lanani teman-teman talau mai kawasik batu piradera dia menisi masiam nah tilo dor koto inan dan minggu lirik jadi ya moto tu inan di pamaratu lagu kita soal nasak lantai lagu demo dia na patondokan dia tu pada tamu tu dan nasa mau konse inde demo pada kuben itu anak tomate dem pasper daya kollo alam talu peta dem manita mummi batu sipir kalau pada ginami melapor komina di baduluan dakor kabat Malaysia usaha sampai pada moto terus semangat lah kita soal nasang pada peloloi itu tu bangkan nama di pokaran na main bantu kepada kota jemaat pondok na antak kilang persabayangan la palangan lakian te tomate sola dua tabe la ko ipo tomatuan na sola nasang tabe la ko toma perentas ya tabe la ko bertondok labir kala ko kita mintu atau orang potong ko lante lubang kama susan dor jamila tangkate batang rapat la tabaken de gelangan lakian manikina palang pasak ina pumatua ina bana ikon dorong ilan tingkangan ta masambayang lante lubaba kama susan no puang nene di papayan ya tujona pak keboromi siapa ngantami la komintu keluarga siapa tondokan belana lante tu temo puang saka mosi sola mintu toma rapu sia mintu tondok mintu jamaat ya tulang palangan ni laki yang manik na inde batara bukna tomatongke bila nasaka mo kani si sola pa tondokan sa mintu keluarga si sola mo kani pong lantai na niate itarima kani kerampo kani mangando matete laksana pong ki po Yesu ia mo na katuan siya kasalamarangki amin ya ta palang kami bulian nate tomate nah di palangan lakian
Preparto Matteo, Pancani. Pancaldi dari Papurian Tomat tidak William. Palangan ni bilang pamai, maka dulu pakai apa ni sini. Yang iya, yang tu toman ni ada toman. Oh, yang tu minana dan lu pasti pakai. Kami kola. Apa dah? Lama ke? Kira-kira kata pungkis manduli tali pa yan pa na nasaw-saw idinjo ori minul ako tangkati Alena berapa? Menapang may. Palangan may bilang dari palangan urang dak may. Udah tapi kanan.
Pasiulana sini. Minya. Baik jom na alayat tidak. Melapang ako. Palangan kami. Melapang baik jom. Palangan ni. Paturun ni kayu do, patung do. Tikanan patung do, patung. Penayai sabah penayai terian ka tomate mo yake kita pulin itu magana. Ya tu betul kalau lalu. Boleh kau tu set mahu lah. Parangan minggu kata apa? Selai. Ya, kalau kau mana ni, kau mana? Letena dulu, letena. Penanya. Allah sabar. Boleh angkat sol. Ya. Para orang itu ni. Oh. Sini. Oh. Tutu di bawah ni. Tomate jaga di bawah ni. Dari panah berkomparan tu. Dari lapangan ni, di bawah nyari. Oh, pernah kami bayar tu pemainnya, no, pernah kami. Tele, dari dia kami. Tele. Salah. Yang masuk tu mau tak tu ni, yang banyak kali ni. Angkai. Kalau kau dia tu, ya tu apa kau dia apa? Ya tu yang apa? Tak, kami sama perang itu kalau Indonesia ke sama itu. Sana mi.
Kamu tengah kering tu. Kering sana di sare bisa tiga kali. Kenapa betul? Manis tu semua. Ampun nate tondok siman karaengena te baba malepong tabe itu digaraga masuli itu dikombora mutu ada pare nangka bati pasasaran tuyu digente ampun nate tondok mak dikanna tawang tawatallu saburan kapuangan pagabakan narakara kukua tabe rokuang gammi tau nokok masali alam Umi summa kambuno sane dia landa asia yoga angga pak palumbangan sangka angga pantara anak seleng si renden palon loa sari tato lamban pak tenteng dok tilangi pagabagan narakala kukua simat laku kamu mintu telin dobairi tai komite kupasalian na beteng kupaleko na mata kali anggam mito na mali to na tundam mali bati to na yang kaworo mario laku kuah rapat talang kami masola nasang kusoyan pa kada nenek kue tahu anggamu toti buang tengko lamai te pada di patu balo dainan di patun buku-buku pada diawa lili na teman tawa talu maka lima mirakan toti umba daya mayulun na salu toti baen dia umay tipari tinggi na bidang alambe totu tomerante tomenna angga toti umba dia may padang kabutuan kula diumba padang kalambunan nallo rapat talang ko masola nasa timin bulu mapapa pakotelin domairi polisi leng kolenteng mo aleng ko pak datu-datummu kalili ko hotilangi mo patanan rampak ko talinga duammu kulang apaung kambio santuni inde to dipaturu-turu tomamma dao telakian surat te siam baralamba si ballo barana male mak papada lando male si tiro puana di ronduna bulo patiran sangkana beranna laku sila benang be kadadianna inde nenek masola duai tanga bangarat sangka tanga pondokan panikuan inan taruk tosios sori inang tosi turan dadiri inan tempor rilelena inan turang todolona na tonto di loluan pun norante tandung dah repe-repean kedeni salin dosusinna kukua mi pole lameng giri mok lamang kalioto lalu bekong mok lamak pong kaparongpo laku kambio santun mo inde nenek dipo nenek ton naluming kadao te kuli na padang kumua mikutan nalondo to dipuam de kumong barapatira sangka inde nenek dipo nenek mebali mi anak nadadian
mak tundu maleso mi polo ka indi ina kumua lamanda kanun naloni kada nenek kila bintingkan ompe tindoi bisara to dolo kapua ngangki kumua ada di puada inde nenek inde to sindoron tampo batina inde to sipangok tombala batu mariona ladi gente to di pamisa rambunna lampo lambanan kan ada rantai kalua lampo tidukung kisang ka ada tandung sea-sea kue sangka anak kami rapasan laki rundunan susi tuni rundunan buno patira sangkana lanteku lama allo totemo di popel lalutan nomelan tamuan natero mak bulwal di papesa namilan pasana karambau mas sombo bisara ton na dipantit ton na ditanam pasana tedo kunua indiambe di puambe inde nenek di ponene la diganti pak gantiananna indiambe la disangamo bangke matotona toh talang tanah malea Banne siosona toh banuasura toh patung tanduk rumah nurunna nek barandoy kutolepa gapa gantianan nate ambek di sana bangke matotona toh talang tanah malea banne siosona toh banuasura toh patung tanduk manurunna nek barandoy siambara lambana inde indo lah di sana kandaure maulinna buntu kendek sirande lulangan buai lidik parande matoto nato we tomeng kalatiku torro malino kandaure maulinna buntu kendek sirande lulangan buai lidik parande matoto nato we tomeng kalatiku torro malino lalang namo kami mak pada tongang kamu mintu tolimbong lam tegu bawa di pasidin tirante kalua kumua masih yang sambung mora kato mata matalinga dua mi mabusa palempa mora katili dan tamasuli pak pirang ini indi alumna bala kollo kuambok batang-batang dau mai telakian surat silaya kowe kayo woi bisapa silaya kowe kayo sundun alumna bala kollo kuambok batang-batang demani kusalaran dana napu atau tumampara tamora umpa sundun ni lako batang di kaleta solanasa salama Totombang kamatong kudu mikarwa kami ta teken di te tangkesru na tadian sama manusia mau lakian te tomate iya jadi apa panggil Anis Pendia susi mo ada di Patengka dalam nado melakian mari kena te tomate sura dua ya tetangkian suruh laki bahasa nadi tekeni ta sirangi sura nasam aku daya melumpang tu na rampok min pokari tu suramin dete na basai panitia iya justru terpokar panitialan bapak minta mati karcismi tu kamu to mau baik minamang kamu itu nukirin di karcismi itu demo mi panitia taman apa saya kan aku terus mana kawai jantan bahasa kita itu karcis maperai untuk kamu sulu buat anak tomate sama lari teken mo tete tangkiar suruh minda baita baina pengurison di awa napawi matan baina pengurison di awa napawi matan minda baita baina pengwiling di awa napawi matan baina pengwiling di awa napawi matan minda baita baina pengarli di awa napawi matan baina pengarli di awa napawi matan minda baita baina lebayu di awa napawi matan baina lebayu di awa napawi matan minda baita baina pengurus di awa na Kutu lebih minda baita baina pengurus di awa napawi matan baina pengurus di awa
napahay matan. Minda baita, bain na ni Randy Lobe Kawasik, napahay matan. Bain na ni Randy Lobe Kawasik, napahay matan. Minda baita, bain na ni Senior Lobe Kawasik, napahay matan. Bain na ni Senior Lobe Kawasik, napahay matan. Minda baita, bain na ni Gino Lobe Kawasik, napahay matan. Bain na ni Gino Lobe Kawasik, napahay matan. Minda baita, bain na po Rapi Lobe Kawasik, napahay matan. Bain na po Rapi Lobe Kawasik, napahay matan. Minda baita, bain na ni Singki Lobe Rantepao, napahay matan. Bain na ni Singki Lobe Rantepao, napahay matan. Minda baita, bain na po Nopri Indeawa, napahay matan. Bain na po Nopri Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na ni Oren Indeawa, napahay matan. Bain na ni Oren Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na po Tio Indeawa, napahay matan. Bain na po Tio Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na ni Nunu Lobe Rantepao, napahay matan. Bain na ni Nunu Lobe Rantepao, napahay matan. Minda baita, bain na po Nganga Lobe Tikala, napahay matan. Bain na po Nganga Lobe Tikala, napahay matan. Minda baita, bain na ni Derin Indeawa, napahay matan. Bain na ni Derin Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na po Derin Indeawa, napahay matan. Bain na po Derin Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na po Pasintia Indeawa, napahay matan. Bain na po Pasintia Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na po Sena Lobe Gurusia, napahay matan. Bain na po Sena Lobe Gurusia, napahay matan. Minda baita, bain na ni Yatin Indeawa, napahay matan. Bain na ni Yatin Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na Mama Edo Lobe Gurusia, napahay matan. Bain na Mama Edo Lobe Gurusia, napahay matan. Minda baita, bain na po Yatin Indeawa, napahay matan. Bain na po Yatin Indeawa, napahay matan. Minda baita, bain na Mama Sia Lobe Gurusia, napahay matan. Bain na Mama Sia Lobe Gurusia, napahay matan. Minda baita, bain na ni Titin Lobe Karua, napahay matan. Bain na ni Titin Lobe Karua, napahay matan. Minda baita, bain na po Silpa Lobe Gurusia, napahay matan. Bain na po Silpa Lobe Gurusia, napahay matan. Minda baita, bain na ni Jendri Batu Tomagula ni Betana Maria, napahay matan. Bain na ni Jendri Batu Tomagula ni Betana Maria, napahay matan. Ya, pawi matanasang peribasa, yaitu kamu anak tomate, bawa itu surami, na diteken itu tangkian suruh na keluarga tu pada apa tu pemisalan nasak. Nario Lobe Towe, napahay matan. Bain na ni Nario Lobe Towe, napahay matan. Minda baita, bain na po Ulio Lobe Karua, napahay matan. Bain na po Ulio Lobe Karua, napahay matan. Minda baita, bain na ni Bungo Lobe Karua, napahay matan. Bain na ni Bungo Lobe Karua, napahay matan. Kartis muna lagi bahasan deh. Minda baita, bain na Papareno Lobe Wawena, Umpatu Leraya. Bain na Papareno Lobe Wawena, Umpatu Leraya. Oh, Puraya. Bain na Papareno Lobe Wawena, Umpatu Puraya. Minda baita, bain na Papagir ka Jumi Jayapura, Umpatu Papanto. Bain na Papagir ka Jumi Jayapura, Umpatu Papanto. Tomatonta, yate terolan talu lana di Hakiman Tawasa. Nah, lako suluku, ya tu lah marere, patulah patete terolan, tomaton kuda mai tanah malia mesa, nah tomaton kuda mai to panusura mesa, nah tomaton kuda mai to tombang mesa.
Ya kita ada paksa gitu. Aku na deno panalle namanya iya. Jadi butuh apa? Teman-teman kudu main tanah malaya misa tulang pate. Teman-teman kudu main potong mapolo misa. Nah teman-teman kudu main toh manusia. Baik, ku wela ke sini dia nih. Lagi sahuba mereka. May papanong natupod lagi sahuba ako sama mano ko teh. Minta terota. Pero na keluarga de untung yo lobi Malaysia, umpatu papanto. Pero na keluarga de untung lobi Malaysia, umpatu papanto. Pero na poispin anak tomate. Pero na poispin anak tomate. Pero na ponggeres anak tomate. Pero na ponggeres anak tomate. Para tahu ko itigoy. To labangan itu menguna duka. Apa kamu mau kita kau tomato to kena kamu tomato. Itu kamu to baru ko komi. Ada kira tama mo kira melepa to kela. Jangan lebih lepas komi ya. Apa ko mado ko komi? Jadi ya tu sarona besa kalise. Oh, to mangurana salah tondok tu lemari, dia tu sarona kalise. Kita rime ke mak kiri-kiri kiri itu pengkarangan. Bojar roban dari ketemu bisa di mana dia awak. Aku kok butuh yang asal lampat itu petuan. Nah, duka rin na rampet yung Bojaro, soton nun sa mga baler, binada matinggor, soton. Jadi mga rampet yung soton na naman na matinggor, Bojaro. Iya terong na dulu Bapak na Lika tawa ada po na
tomatuang ki langan saron tanah malaya sangkana. Tawadapona tomatuang ki langan saron to manasura. Tawadapona tomatuang ki langan saron polobo to tombang sangkana. Toro tampak terok. Tawadapona tomatuang ki langan to patung sangkana. Tawadapona tomatuang ki langan to we duang kana. Toro tampak terok. Ya to bisa nete toro lan baba sarondo toro tampak terok. Baik yang tadi perampok bagi sudah soronasan pertama sampan ni ibarat kita tadi mah terus mana apa kita soronasan. Sungguh kudu mitowe tamadu ko komite sola ida saron to patung le komi. Ore. Yo. Masuk na kini menitaw na. Salamatan baru ya pala tanda sa malalang mana tale tahun baru mungkin sehat-sehat saya mungkin lentur itu 2003 salamatan baru dari mana sesek dari kampung sesek kalau ya punya orang ada baru buka sandal anjay Salam nenek ke sana semua. Salam. Mana Raya? Oh Raya, batu bunga ini dia. Oh. Pada tangga ya teh. Tangga ya nera ya tuh. Itu pokoknya tuh mangindang ki anta mangindang. Mutira mo. Then Paindoran pemain to na di iya di pepame sama moto tulan lalu kaden lah di tak Itu tomatuang ko solanasan la ide nate lumbaba la tiumba na jume pira-pira kinan tomatuang ko may sangkombong la di pasundul pate bungarangkana ide anak kampung nate tomati rasola dua pole lawanan mo kelai bintu tomatuang kinde te to talam tawadapona nejipu tawadapona ne Michel Amadomi tawadapona ne Yadi tawadapona ne Yorgi tawadapona ne Yusuf tawadapona ne Lina ne Rio tawadapona ne Rio tawadapona ne Lina alido liga ne Lina ne Rio tawadapona ne Vishnu tawadapona ne Ashel tawadapona keluarga ne Pandri lulako ne Pano to tawadapona Papa Dirham tawadapona ne Gino tata ne Gino Puji Pura ya
Tawada po na Glenn. Tawada po na Papa Harrison. Tawada po na Papa Yusal. Papa Yusal. Tawada po na Ernie. Tawada po na Papa Desi. Tawada po na Papa Upi. Tawada po na ni Arsil. Tawada po na Papa Desi. Tawada po na Nelay. Tawada po na Pongchale. Tawada po na Pong Jeffrey. Kumang kamaniyang sa kinal. Tawada po na Sinar. Pwede ba dyan? Tawada po na Nengia. Tawada po na Pong Yustin. Jadi Cici. Tawada po na Neraya. Tawada po na Pongata. Tawada po na Papa Pani. Siapa na yung ina apa Nina? Ini tu na tu. Tawada po na Papa Aril. Tawada po na Papa Pania. Tawada po na Papa Tisha. Tawada po na Papa Epan Palu. Tawada po na Tata Roni. Tawada po na Pong Ramsi. Tawada po na Anis. Sebentar na. Anis. Tawada po na Pong Nopri. Tawada po na Pong Grace. Tawada po na Pong Gino. Tawada po na Mama Iki. Tawada po na Mama Ingrid. Tawada po na Nengio. Pasirat. Tawada po na Porak. Tawada po na Pongangga. Tawada po na Pongre. Yo, belan na ko sushi motor. Piradera de parang kote me anak goreng ko siya aling ko ko ta tiro solanasan laku kalompo mo. Tawada po na Mintu
keluarga Nemarung Tami Syabuna dan Tamana Samato. Tawadapona mintu keluarga Nemara Tami Syabuna. Tawadapona keluarga mintu Nelantang Tami Syabuna. Tawadapona keluarga mintu ne Roni Tami Syabuna. Tawadapona keluarga mintu ne Jeffrey Tami Syabuna. Tawadapona mintu keluarga ne Duria Tami Syabuna. Usama kosulun motor lama motor Tami Syabuna yami den Kambaro di siapa pada mudo gurula foto makaka tawana po nate tumama dulak kemanik tawana po na papalika tawana po na Nepan, tawana po na Papajin, tawana po na Papatesa. Salamat si tamu mali lante luba aba madusen muy lanki agan kamasusan apa tontong kakanasay tumamasay na puang naurungan ni totemo rampo ki misa anda misa rampo si pakatana untamuite agan susite tatingayoy totemo lamentama ki onoran sara mapenduan yang metu ibadah makmulai. Laku majelis gereja jemaat Sion Sangkombong atu diben. May mo komi solanasang mintu anak kampo si solara pukalua kombongan Pak Pakatana tapa saka katuan tapi nanta penolong nite kamu susanta ulen di kami nomban Pak Pakatana maka retotemo nyanyian pelengkap kinu jemaat 46 dari kunjungan duka kelam dari kunjungan duka kelam ya Tuhanku bahwa ibadah penghiburan pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Dari duka cita yang kita alami di tempat ini, mari bersama kita mengungkapkan litani kehidupan manusia berdasarkan Mazmur pasal 34
juga dalam Injil Matius pasal 5 dan 2 Korintus pasal 6, 16 sampai 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kadana pematua laku basa lari perangi siala tananung bangka kupasaka lamai surana Rasul Paulus lakoto Kolose. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Yaitu ulun na pabasanta di kompokadai pas sambayana Rasul kumua anna siaun tanda-tandaina kamal abiran na Kristus tu kombongan. Siaya mo rapang-rapangan na puang matua tang mempayan. Siaya mo anak pabunga tu mintuna pa padadi. Belan na tetelanri kalena anna di padadi mo tumintu angge mariti gidao lami sialalino. Mempenana siatang mempenana la esungan kapayungan la kakapongan la to maparentah la to pa tetedio kalena sialulako kalena anna di padadi tumintu angge mariti. Siaya mo iya tu makadoloanna dia memintu na angge maritik. Dia mintu angge maritik menggaronto olan. Ia mau tu kombongan. Ia mau ti pamulan na sia pabunga malimbangun dia mai totomate. Kumuaan na lam mintu na angge maritik. Ia mau mairingan na. Belan na ia mau na poren na puang matua. Kumua mintu kaganaran membanua lang kalena. Siapan na diori anna badenni puang matua tu kasih taman tete dio rarana dau kayu beata. Siapan na dio tu kari anna pasikailo puang matua kalena tu angge maritik lalanna lino la dau na lari. Apa tetemo mangkamo kami na pasikailo dio na kamatianna lan kale tolinona laun penolo la popenolo maserok kami sia tangan mi sia sayemi dia olona puang matua podo ami bantang sia batta parandangan kapotonganan apa pole pa ketai mi memboko dia mai kaparannuanan na babutu karebah kaparannuan dumangka mirangi tu di papesanan la komintu sanga mena lan nasambo lami sia tu kininna te aku Paulus mendadi toma kamayana. Pada mototu malambena kadan na pumatua tutun umpa kadai kilante tanga-tanga kamasusanta namun tatingawi inde batang rabuna to tapakaboro takamali padi sabu kito mau pak rongko diolano pematua dibayem pak to dinganta ke lame te katual lamintu agan ta perangi itu kadang na puang otona mintu sakta sayan bandang dio kalena daripada itu mintu na lampuang puang matua yang mempoleton kompokadei mintu na ludio me pumatua yadu kamoto
na mintu-mintuna kadipudian sia kamalabiran lako pumatu. Temola lingkana sara taina yatu akan senga di pakalabi ipa apa nang inang pumatu yatu otona kamalabira. Si taruna ke dipilalan itu matuang ku sesulu tu babasanta lang angka sang puro garoni na di pokada kumua Kristus mo tubua parunga malimbangun dia metotomate lan buang Yesu tudinen pasombo rupa tangka kitananga pumatua unolai duka kematian belana kasalanta atau lino apa malimbangun untaloi kematian mendadini dua pabunga waktonana kumua laden patu kamalimbangunan undina apa si tongan-tonganna yatu maunana tula muretongan di pelambiran yamo tu kamalimbangunan na Kristus unindoi atau menjadi jaminan kebangkitan dari setiap orang percaya. Ya mau ngindoi kamalimbangunan tak. Inilah yang harus diperjelas bagi kita sekalian. Ya mau tuli pamanasa lagi pokada laku kita dan angka 20 talu. Kumayatu to bantang siatu to batta lan kapatonganan tae nati beru susuk dia main kaparannuan na belanna kareba kaparannuan moen na otoni dia nate me kamatian na di pakabor susitu kato di pokada lan kada hombo lan angka 10 apa pasal 10 apa ayah 102 kumua disabu kitorongko tu kamatianna mintu to mapatongan lampung Yesus. San rapunna tujuan dari kana katuanna bintara tula sisulibang kumua tento tu katuana susito payatu la maleso la kita kumua matelan kapatonganan na laku pung Yesus. Salama laku kita solanasan lan teka menombang mapamulan budak tua pamipasaka teka mintu rapu talang rapu kalua sisol tondok pombongan saya lako Palingpunan Bataratu, mi tontong ke kemana itu keadaan pematua, pakaian kayak itu mintu di pogau dan di posara, na pemaladi sangat nakuang. Amin. Ooh.
Lamai teribaba di Pakalua Ginenang karni inde adana pote di bolong sangkana kabotuan kula kinai pada solanasang pamanasa itu Jona katua mika masyarakat kumua mintu-mintuna duja bekalemi lampuang ki Yesu kanjolom buang indiatu mangkami kamasyangkan kinai pasal kutuban ne katuan ki penangki penolani ni padi pada padi menggaron tolak sukaran alumni bersemangat oleh para yang kadang dimangka di siap tinggi dia mau batan-batan kuasa penama salami dan apa ini pintu di posarana di angkaran di tangga di bokar dalam terian kamu susan menggarontok situ lalam Pak Koremi demote kami membantu di angkaran soal dengan Pak Budi-Budian mangka di Popenani layak tu boleh pilih Turki layak tu pada suara deno panang itu nato menjadi nakumalan sangami nakulalan papa katanami tamate lubaba kamu susan dipenolan juga puang lantai kasih ukuran kami rumban tu Yona papa sakemi tama katuanki si sola mintu tomarapu lantai tongkonan denopa puang ni tontong umpasaki dan tengah-tengah kobunga salo na tonton dipake unangkaran di temai pakamayan siama di dalam pulau-pulangan katuang kapatunganan komosalomi dago kedako keukute kami membantu si panatana Uparatana papatana papakatana demi kalian. Ki pantan sule demi kami pemengasalomi roko lantai paus yon sangkombong lantai lepongan tondok si soal kombongan de awak membela mendapi di sorongan roko rianmi katuangki ini pala kampuang kimajin tang Yesus kabutu pantat rampo salama po parandangan kaparanuan sia kapatonganan yang kaleni papakatana sia kabataran tonton komitoro lantai inang kamsusan lago minggu rabu kedua tuna pebatang inde padi kamatian inde bukan kuang sorong itu sarung nangki pakai begitu Yona na pumamat na kamari na penangki situ pangandoki mitang-mitangnya kampuang disuntikan dalam nang potete kampung Yesu yang puang otong katuang keselamaran siap puang mangkan mentoloi kematian menadai kemasambayan di orang bisa dapat untuk semua konten tidak seruga di pelaku sangat nak ketawa kepada kami dan kebahagiaan dari Yesus dengan kesan dari kami yang berada sebagai salam dan mengatakan salam kepada sedang yang kosong sama tidak dipalakan dan dalam yang kami mengakui perintah siapa kematian saya amin.
Arahkan hati dan kehidupanmu kepadanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berikut ulendi kamajengki kombongan sion sang kombong lako tomakuangki batu lako siru Bapak Mama Ija dan itu tanda Pak Wai Matanda kombongan salwa, tanda kebersamaan kita untuk turut merasakan duka cita yang dialami tabe ini pokoknya untuk matungku ya Bapak Mama Ija tadi mati Pak Wai Matanda kombongan Terima kasih Jomai dengan acara tu benak waktu pokadai sambut budong kepada kadaman laku bersama-sama. Ukua urus semangat Jomai Majelis Gereja Jeman Awas Sisoro Sangayokana Tutang Torebang Rampo di Sisolan undengkan itu Pak Katana Sundul unurai karena buang madua kurde semangat telan aktu temo nujomai pendeta Sisoro Sangayokan lomai Jemaat Sion Sang Kombong Turampo Parampungkan itu karena pengatua Pak Pakilala siapa pengada lagi ke Pak Pakatan Sundun mako kami keluarga Masusa